batata na bamama bantwenya bakento pia babakala mbota beno ya kele ntangu beneke kuisaka landa bantangu ya ndinga Kikongo na mabanière télévision. Nansatu ya kubongisa kimbevu ya inwa ya bantokele na kati ya kimvuka na yandi pe ya nkangu ya kizunga nyoso ya Congo Central pe ya mbanza ya Matadi kimvuka bakibugilaka Fondation Dr Melanda Floribert ya dokotolo ketalaka mambu ya meno bakibugilaka Melanda Floribert bakaka luve na kilumbu inza ya mvimba kekembelaka kilumbu ya kimbevu ya inwa bakibugilaka Journée mondiale de la santé bucco-dentaire bakibugilaka kembela kilumba makumi zoli ya ngonda tatu ya konto mvula kilumbu yae bakuzaka sadisa bakibulaka journée porte ouverte samna kutala pe kufimpa bimbevu ya inwa na bantu manaka yango ya kuzaka salama kilumbu ya ntete vanda kilumba makumi zoli na tatu ya mvula mafunda zoli makumi zoli na tatu kuna na injo na bisalu mebakama na kati ya lupangu bakibulilaka nzo antalasani kuna na komini ya Matadi ntama ve na injo ya kelasi ya lycée Vuvuketo ya metalana na kifulu kezingilaka ba makesa ya FRDC na mbanza ya Matadi kimvuka yai ketalaka mingi mambo ya kutombola mavimpi ya bantu pe mambo ya nkakankaka yando kuzaka futa mfiuma ya bantu nosu kwendaka fimpisa bameno ya bao ya kuzaka yantika na tangu ya 10h manaka yango ya kufimpa bantu kuzaka manisa na tangu ya 15h tata dokotolo Melanda yande mutu kuzaka tuba na ntwala ya kinzonzolo iti mambo ya nyoso kuzaka sadisa yao sama mbote ya nkangu na manima ya manaka yango tata dokotolo Floribert Melanda kuzaka kota na kati ya lukutakanga bakibulaka réunion ya kumunisina bilongo ya mbote pia yimpa yina mekwiza na bantu yina mekwiza nata bilongo yango ya mbote na mbanza ya Matadi kutombola bainchwa ya bamama na inametadila mfutu ya bao ya konto ntuka ngonda ya undekele ntatu ya ntubidi ya nkangu Eriki Chikuma Mwimbai na yau anikwezaka kotisa kilumbi ya ntete ya sabala ya betukele kilumba makumi zoli ya ngonda tatu ya mvula mafunda zoli makumi zoli na tatu na inzo ya bisalu ya bantubidi ya nkangu ya ndimba kuna na mbanza kimfumu ya inti ya République démocratique du Congo Kinshasa yai bakebogilaka proposition de loi samuna kusoba inchwa bakebogilaka code travail mingi na article 130 alinéa D na yao pia nzo na kotisa eti atako mama amekwenda na mvunda ya bakibulaka na luputu congé maternel samna kubuta yande futi baka mfiuma nani na mtindu mwesi wa kufuana kana mekanti ba inchwa ya inti ya bete metuba eti mama mewakwenda na mvunda yande kuza baka kaka detier tope katikati na ndambu ya katikati ya mfiuma ina alike kuizaka baka konto mvula jambo yango yaunde yangdika tubidi yankangu ya ive samna yande metuba eti ba mama nyonso ya inti ya République démocratique du Congo baina ke salaka kana bamekwenda samna kubuta na bangonda ina baguza Rwanda na bainzo samna kubuta ya bao ndefu tukiza baka mfiuma bao na mutindu mwesi ya kufuana mutindu ya kevandela samna kubambula beno moyo Eric Chikuma yani ndekele ntubidi ya nkangu kuizaka vingani na tata ministre ya communication pe media pe porte parole ya gouvernement Mbuta Patrick Muyaya tango nuzaka kuma ministre yani ndekele député na baguzaka puna kuna na circonscription ya Funa na Kinshasa mbanza kimfumu ya inti ya République démocratique du Congo. Ngudi ansamu mimbudi ya mutopi ya inti ya République démocratique du Congo bakebugilaka ba Léopard bakena kulandila yakele kaka kununga na ntwala ya ekipi ya Mauritanie samu etiba mekanunga yao ndekuza pesa ba udiaka kiminu ya kuiza baka ngolo ya kubula bantaka kena kuiza samba baka papiela ya kwenda bula bantaka ya ngolo ke kuiza landa pesa na bantaka ya kuiza bula kilumbu ya 5 ya sabala ya betokele kifanda kilumbu makumi zoli na iya ya ngonda 3 mimbudi ya mutopi ya inti ya République démocratique du Congo ndeke na kukuma na mbanzi ya Lubumbashi na malembe kubanda kilumbu ya ntete ya sabala ya betokele vanda kilumbu makumi zoli na 3 kanti na kulanda kanaka bantsaka ya undekele ya mpasi samna ekipe ya inti ya République démocratique du Congo samu etiba undefoti nunga kaka ekipe ya Mourabitoun ya inti ya Mauritanie ya undekele ya ntete na kati ya bantsaka ya eliminatoire ya CAN 2023 bakele na minuta ya tope 4 points mekanti inti ya République démocratique du Congo ya undekele ya
Ntsuka na 0 point na manima ya kubula bantsaka zole anu kuizaka kubwa ya ntete anu kuzaka pola di Kongo mosi na mpavala na ntwala inti ya Gabon pe makongo zole na mosi inti ya République démocratique du Congo kuizaka pola diaka na ntwala ya Soudan na yau 4 point ke na kukabula ekipe ya Mauritanie epe inti ya République démocratique du Congo pe bantsaka yankaka yango lekuza buluka na kati ya groupe yango ya kile bantsaka ke kuza kutanisa inti ya Gabon ke le deuxième na 4 points na ekipe ya Soudan ke le troisième na 3 points samu etiba kuzaka banda bantsaka ya na mutindu mwesi ya imbi mimbudi ya mutope inti ya République démocratique du Congo baunde foti sala nyonso na kuza nunga bantsaka ya nkwendolo na inti ya République démocratique du Congo ke buluka na nganda bantsaka ya Tupisa Mazembe ape bantsaka ya mvutukulu kuna na inti ya Mauritanie pe ya ndeza pe sendiaka luve ya kuiza vuanda ntama ve na ekipe ya Gabon samu eti Gabon na Mauritanie yaunde kele na minuta mosi ya mbote na kati ya groupe ya samu eti bakuiza baka ya bakibula na ndinga nputu tike samu na kwenda bula kan ya mvula mafunda zole makumi zole na 3 beno nyaso landaka beto matondo mingi awande beto mekwiza manisina bansangu ya beto na ndinga ya Kikongo beno bikana mbote